aldan. Utaralı yanlarıma, yal bulan canlarıma. Sen otursan yanlarıma, can bula yanlarıma. Kiram, oturup тұрға вақыт жоқ. Çünkü konaklarımız ana kapka tübüne kelip жетip baralar. Әйінде hürmetli dostlar, mene bu jırını jırlağaç belekey şaklar, üstel aslında etilerinin, enilerinin tavınlarda şu jırını jırlağan şaklar iske düşüp gitti. El olğuna tügül kiram siğada elekkendir. Karmon tartıp uğram eylengen şakta, şu jırını jırlap, kızlarda kızıştırıp ötken şaklar. Hatırlıyız mı? Bik hatırlayım. Mene şulay. Әйді сен білесің бүгін кімдер бізде қонақта. Құрметті тамашашылар, сізде төзімсіздік білен күте отырғансыздар. Әйінде қонақларымыз затлы. Оларының исімлері, регалиялары қатлы-қатлы. Олар татар эстрадасының акулалары десем де дұрыс болар. Әйінде олар бүгін тыйнақ қына, сабыр қына, өз ішлерін біліп кіне, матур қына айтып, һәм дәрежелі Qonaqlarımız kiram. Aytayım, bugün bizde qonaqta Abdullah To'qay ismindagi Tatar Davlat Filarmoniyasining ilhamiyat türkümü artistlari Shaqir kiram. Tart garmoningni. Tataristonning xalq artisti İskandar Viktahirov. Kızdır jibaralay. Aleykümselam Tataristan'ın xalq artisti İskandar Viktahirov seni dostum qapqa tübünde körübüzge şeksiz şartmız. Allah'a şükür. Bir yaşlık iske çıkıp, elimin hatırlayayım senin tege konsertler koygan vakitte bu jırında senin köpten repertuarındağı jır, şunun bilen jırlap sahnaga da çıqqanın bari hatırlayız mı? Konsertlerine başlap. Bir şey bulmasın diye elbette. Hatırlayayım, Elenkey turundağı jırını da hatırlayayım, eli senin jırların bir köpü, oy. Mene, hem de lakin yaşlık barber matur şak, şolay mı? No İskender senin üzüne, yaşına qaraganda sene ol yaşlı verip bulmay, sen her vakitte da yaş, her vakitte da düz, her vakitte da sen uylap qarasan, vapsi bir nesi turunda da uylaman kişi şekilli. Min yaşlık kına demeyim, mine bugünkü günde bik maturşak. Şolay mı? İyi. Gelişem. Allah'a şükür. Otur. Konsertlarına bulsun. Otur dostum, konsertler, bugün konsertte qapqa tübünde koyabız canım. Tüp başına. Kiram, qarşı al, bilesin mi kim kelgen? Bilmeyim. Benim birinci muhabbet, songusu da şul. Bilesin mi? Sizesin mi? Qarşı al. Bir yaşladık biz. Bir yaşlık iske çıkıp, şuşu qapqa tüplerinde turgan şaklar, bilesin mi kim? Tataristan'ın xalq Başkırstan'ın at kazangan artistkisi. Ne şoxri, Zülfiye Şakirova kelgen olsa! Rahmat. Zülfiye key, ne işlep yürüysen? Ne
işlep yürüyüm mine konakka kildim eli sina. Cevit niçe işleyken deyip. Men aytam. Cevit yemitke mine maksus konakka kildi gele. Eyvit kiram. Şakırıp da kilmidirin. Kapkana men aytam kapka tibine köpmü şakırdım şıkmitirin. Hatırlıysan Zülfiye kay. Kapka tibinde seni bile köpmü tanglar attırgandı. Köpmü men size yaşlık yıllarında kapka tibinde yıldızlar alıp düşüp birge vaqda verdim. Alıp düşüp güne bulmadı. Baskış tabalmadım bilesin mi? Hatırlıysan şularını. Hatırlamayım. Barakat kim bilen bildi ikensin bu? Bilmeyim. Zülfiye kay. Keyifler. Keyifler şundu şep bilsen. Bilesin mi? Bana bişli. Bişli mi? Bişli. Rahmat. Qaytqaş ikili qo'yasың sen, hele bişli degan bilasan. Rahmat. O'tir Zülfiye kay. O'tir turdan. Eydeki yıldızlarını koyasın. 2 yıldızı Var, alar öz ornunda. Birşilmasin. Yıldız degenden, İskender yıldız degenden bir öйте ekan. Qarali, yıldız atılganda tilek tilesen, şul qabul bola. Bir gün yıldız atılganda tilek tiledim. Nindi tilek degech? Zarplatimni arttırsalar yararı deganiyim. Tegi yıldız kiri gitti deb aytadi. Kiri atılgan. Kiram. Bilasizmi kim kelgan? Mine yaşlık, mine Abdullah Tokay ismindagi Tatar Davlat Filarmoniyasida ishlaganda biz hali ul vaqtda ishga kelgan, ammo lekin ul chag'inda endi o'laymi ko'pmi konsertlar olib borgan, legendalar bilan ishlagan Tataristonning ot qozongan artistkasi, nafis so'z ustasi Zaytuna Yarullina bitib qarshilayman. Bas! Ay rahmat. Naz Zayt. Ey Zaytuna kay. Seni ko'rgach bitti hal. Necha yillar bir qozonda turib ko'rishgan yo'q. Elde shu qapqa tibi var. Aytmadagina. Sog'indingmi meni? Sog'indim. Ko'rasin keldimi? Sog'indim. Ey shulay degan bo'lasan. Shu xatni ko'rasin keldi. Allohga shukr. Bugun vaqt yetdi. Ko'rishdik. Rahmat. Bilan nafis so'z ustasi Tataristonning ot qozonga obrazga kira boshladi. Vaqtida o'tirtib qo'yim hali. O'tirtib qo'yib, ondan chiqa olmay intiga ol. O'tirzaydi. Hali tomoshachilar yashingina bilmay. Hali ol qizlar kebek subhanalloh shunga ko'ra, hali yashini aytam, bopchi shoqqatasi shortlisiz. Gustibasin. Mana bularni aytib turayam. Allah. Kiram. Mana bu jirshini chiqarganda nindi shirin o'ynab qarshilar ekan. Zangarchilik? Yo'q. Zangarchilik tugul. Yo'q. Ana sen ko'rasizmi menda? Kim tura? Yubilyar. Bilasizmi necha yosh to'ldi bu yil? Yoshda shul menim bilan. Barakat sen shulay qortmini. Yo'q, Javit, durust aytmading. Fejabiy bulay deydir. Men qort tugul, uzoq yashagan kishi deb aytdim. Durust. No. Aybat etib chaqirga kerak. Chunki hali ko'pdan tugilgina 65 yoshlik yubileyni belgilab o'tgan. Fidakar xizmati uchun bo'lak bilan bo'laklangan Tataristonning xalq artisti Ferdinand Salaxov. Anim sirri. O'zing bo'lak, o'zingina bo'lak. Ben sırası kelip oturdum Zülfiye'den orada algalagan şey. Bulakni ko'rdi da u kelib o'tirdi. Nega bulak? Necha yıllar birga ishlab, qozonda ko'rishmasa yashaymiz. Tanışlan. O'zing bo'lak, o'zingina bo'lak. Sina boshqa bo'lak. Saylama. Bunda Javit qarala. Gil biz birga ishladik. Zülfiye, men, Kiram, sen, Zaytuna bizning brigada bunda. Bunda mafiya. Mafiya. Ana tag'in bizim bilan birga ishlagan kishilar. Eli tag'in chiqa. Ali bugungi sekunda bizim bilan ijodda jonib kiyib. Bizning brigada. Ali shulay hurmatli do'stlar, qarshilaygali bir yoshlikni esga tushirib talantli qizlarimizning birisi. Mana bugun shunday qopqoti bilan yig'ilgan qo'noqlar Tataristonning ot qozongan artistkasi, usta beyishimiz ko'p yillarga Tatar davlat Jirbiyan samminida ishlagan
Hanımlardan birisi Saniye Fayzullina. Alkışlap karşılamız. Hop. Saniye Fayzullina, Saniye, привет, Nihal, keyifler. Ay, bana bir işlerini görsem benim yürek sikire başlıyor, üzümün biyisi kile başlıyor. İştesin mi yürekini? Görəsən mi? Lip kile. Şuna göre. Tığında tanıştan almayayım, tığında Zülfiye, Ferdinand bilen oturarlar, şuna yürek yana, tağında kaynay. Şuna göre sizdirmeyeyim yine. İsimde gitmeyin. Saniye, rəqib et. Bana bunda rəqib etəli, yemin, motor itib oturarlı. Buna İskender Bektagirov'na ortağa alıp. Buna, görəsən mi? Nindi senin bugün bəxtli gün. Oh, sigitler. Giram. Giram. Karşı alayıq. Mine bit ol. Mine bir kazanda turib görüşüp işraşıp bulmay. İskalasın mı? Mine dünya kuvabızı, mal kuvabızı mı indi bilmeyim indi ol. Dünya kelebinde art yaktan kuvabızının art yana teyip gite. Mal kavit. Kavit ol kadir kavit tugul. Kavit javit keylendi. Kavit javit keylendi. Kavit javit. Karşı alayıq. Ekrinine, salmakla. Onun zihnine yarattan repertuarındaki sırların sırlap kılar. Zenger, şilek. Kiram, uya. Bilesin mi bizde konakta kim? Tataristan'ın halk artistkası Lena Bisharina. Tas! Zenger, şilek, Motor bulası bilen bulsağına yarını yar dip siyip bulla sözünde tırsağına yarını yar dip siyip bulla sözünde tırsağına Zenger şilek motor bulası bilen bulsağına yarını yar dip siyip bulla sözünde tırsağına yarını yar dip siyip bulla sözünde tırsağına. Yah! Lena, bunda basalı şulaydı. Bugün bütün kilgen konaklar sözünde tura turgan kişiler. Mında aldaşıp, mında hal turit etip, mında nişek деп айтайын, тіге теккіне қошып қына отыратырға меңе тимеселер ярары деген кішілер жоқ. Мында барсы да сөздерінің, әйткен сөздерін өте тұрған, һәм ең талантлы халық артистлары. Еске алдың ма? Һәм шулар арасында сен де ең бақыттылардың бүгін бірісі. Ей Аллақай, Зülfiye банда алды. Көрмей міне? Ондан көрмей, һәм ишетпей тұрған қатындар біле яшау шулқа да рахат ол. Лена, рахмет, мына мұнда бұрын түрден. На, Kiram. Meni qayda o'tirtasan? Tüp başına mı? Tüp başına oturtmayayım. Hele men seni, bana tamaşaçılarını tanıştırgadan unuttum endi. Çünkü sen necha tapqir komediya qopqatib bilan kelasan, sening ishingda yo'q shul qopqatibda yurishing sen hozir. Shu pensiyaga chiqib. Senga buldira olmaysan degan. Shunga ko'ra o'ynab qila jiring. Sening pasportdagi propiskang Javit Kamit qopqatib propisan chistosi bilan yozib qo'yaraymi? Yozilgan уже. Hurmatli do'stlar, bugun bizda qonaqda qopqatibining ham shulay yo'q. Mana shu Kamit Javitning doimiy qonog'i Tataristanning xalq artisti Fayzulla Tuyushev isimdagi garmonchilar xalqaro konkursining laureati Kiram Satiyev Aktanishevskiy. Masa men qarab turgan baba degan. Yo'q, bilasizmi nima bo'lay aytding sen? Aytay olmasa. Javit, bir narsani aytmishga qolding, shunga bassam shul temaga deb. Bilasizmi, do'stlar? Chunki Kiram Satiyev ol garmonchilar, bayanchilar turunda yozgan kitobning da avtori aytdim. Dürüst. Rahmat, o'tir. Bitinisi 5 kitap avtori bugungi kunda. Senmi? Iya. Yana endi 3 bitnisi ana kitap olsan olib bitdi, o'tiraydi. Tüp başına oturtasın. Yo'q endi. Do'stlar, hurmatli qonaqlar, mana sizning bilan ko'rishuvimizga cheksiz shodman. Bilmayman siz nechikdir, ammo lekin mana men bugun yoshlikka qaytib kelgan ko'p bo'ldim. Filarmoniyada ishlagan chaqlar, siz endi baribir sog'inasiz ana, shulaymi Ferdinand, Kiram, Iskandar, Zaytuna, bari yoshlar Filarmoniyaning qopqasidan kirib kirasing. Legendalarimiz Alfiya apalar shunda, İlham abilar, Firdus Reymanovalar, Hamduna apalar,
Әмма ләкин нәрсә? Дөньяның менә бөтен рәхәте Эстрада бүлеге гөрләп тора. 16 бригада эшли. 16 бригада чыгып китәсең, кайтып керәсең, дөнья уйлап. Шуңа күрә менә бүген шул хисләр белән хисләнеп, хатирәләрне яңартып, менә бер шул чакларга кайтып килик әле. Рәхәтләнеп, чөнки тормыш булгач аның авыр чаклары да, инде кызыграк вакытларының барыбер истән чыкмый. Шулай бит. Шуңа күрә менә искә төшереп, бер рәхәтләнеп, мотор итеп сөйләшеп утырыйк. Бер авырлыгы да юк иде, чөнки яшьлек бар иде, иҗатка хезмәт итү бар иде, сәнгатькә хезмәт итү бар иде. Иҗат белән янып яшидек. Татарыбыз бар иде, тамашачыбыз бар иде. Дөрес. Игъланнарны бер черек капкага, черек кыймага афиш ябыштырып куябыз, кич белән тулган. Без шул кадәр бәхетле заманда бәхетле иҗатта яшәдек. Без гомумән бәхетле артистлар. Аллага шөкер. Булганбыз әйме. Зөлфия, хатırlыйсыңмы? Беренче гастрольгә чыгып киткән чаклар, беренче профессиональ сәхнәдә менә шу Габдулла Тукай исемендәге филармониядә эшләгән чаклар, беренче дуэтлар, беренче чыгышлар, Син хатırlыйсыңмы безне ташлап китеп калдырганыңны? Филармониядә без Зөлфия белән икәү эшләп калдык. Әйе, бер кызыклы сөйләп алыйм әле. Шуннан да менә шундый гөрләп эшләп барган вакытта Җавид Фирзәр Муртазинга китте дә барды безне ташлап. Фердинанд белән икебезне калдырды. Анда акча түләгәннәрдер күбрәк. Әйеме. Бүтән җирдә акча бар. Җавид кәрәхәт чыга да китә бер башы. Мин бала җитәкләп гастрольдә йөрим. Әнде Фердинанд син бар әләйме. Хәзер шулай концертларга төннә барабыз бит салкын автобуслар. Фердинанд белән алгы рәттә утырабыз, уртага алып баланы. Ул концерт башланса бер җафа. Менә бит Фердинандны миннән көнне генә бит безнең малай. Илһам Фердинанд ап-пак матур смокинг киядер. Килә дә. Асан ботинкаңа. Әни кырна килмә. Шалбарыңны пычратам. Ботинкаңны пычратам. Әни янына килмә. Шулай итеп әтигә әйтәм. Хәзер Латны Балташ районы иде бу соңгы концерт. 40 градус салкын. Иртәнге 5 кайтырга чыгабыз. Кайтырга чыктык, автобуска утырдык, шушлай бәләкәй бала бит инде утырдык уртага. Илһамның 5 яшьлек чагы. 5 югые. 5 югые бер 3 яшь булгандыр ул вакытта. Хәзер утырабыз шушлай бер нәрсә уйлап автобуска кирип кенә утырдык, уртага утырган. Кирип шәлләргә тирбә. Илһам башта миңа карады. Оннан кире Фердинандка кончился ваш роман ди. Илһам кайтты. Фердинанд кайтты. Нәрсә эшләп улым? Турып кына басты да автобусның уртасына малай. Менә мин сезне әтигә кайткач әйтәм. Үбештегезме? Юк. Кучак каштыгыз. Дуй җырладыгыз. Үбештегез. Юк, үбешмәдегез. Менә шуннан бирле Фердинанд Салахов минем кан дошман инде. Без бик шәфәт 4 ел эшләдек. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә ни өчен әйтәм? Менә ул вакытта дуэтлар җырлау бар иде. Фердинанд, хәтерлисең икән Зөлфиякәй? Судан сусар туталмадым. Ну-ка. Тар булса да шул сулар Balda, син хат түгел ул. Мин хат язганы, почта яшигеннән карап, Җавид кулын әлегә күрмәсен. Фердинанд, Суам дигән сүзләр. монда хат юк, монда гәзитләр генә. Әле почта яшигән. Нас килеп җитмәгән әле ул. Менә шул, шуңа күрә матур чаклар бар иде. Җавид шигырь, ниндидер үзенең монологын укый тора, Зөлфиягә әйтәм, Зөлфия шиш килә. Хәзер Җавид рәндә без сиңа пешереп куябыз. 5 минут, 10 минут бутка пешкән була Зөлфиянең. Авыл буйлап. Менә мин беләсезме, тагын бер моментка тукталып китәсем килә, чөнки Зәйтүнә безнең филармониягә килгәндә инде шактый танылган, һәм инде бик күп шәхесләрнең концертларын алып бара торган, шундый алып баручыларның берсе иде, Нәфис Үстәсе буларак. Инде Зәйтүнә, бәгырем, мин Зәйтүнә дип кенә дәшәм, шуннан да сез миңа караганда күпкә өлкәнрәк, әмма ләкин мин сезне, менә һаман да яшь кебек килеш күз алдында китерәм. Һәр вакытта да шулай. Яшь бит инде. Мин сезне бер кайчан да алга айтасым килми, һәр вакыт шулай дәртле булыгыз, менә сакланып матур итеп яшәргә ясын. Сагынасыңмы шул чакларны, әйт әле. Ай, сагынмаган кая инде, дустым.
Хәзер өйдә утырам да инде. Телевизорга карыйм да, хмәйтәм, бездә шундый чаклар бар иде бит. Рәхәтләнеп чыгып сәхнәгә, авыз тутырып, менә бу җырлый, менә атказанны җырлый, менә халыкны җырлый, менә тегеләй, менә булай дип, рәхәтләнеп, торып басып. Шундый итеп рәхәтләнеп алып бара идек. Зәйтүнә, әйдә бер шул вакыттагы монолог. Дуслар, булай әйтик әле, бүген капка төбен Габдулла Тукай исемендәге Татарлар филармониясе артистларының концертын оештырыйк әле. Мин алып баручы бүген, арагызда иң яше буларак, дип әйткән булды ди берәү. Хөрмәтле тамашачылар, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе артистларының бүген капка төбе кунакларының концертын башлыйбыз. Сәхнәдә Марҗа булып бий. Капка төбендә Татарстанның атказан артисты Зәйтүнә Яруллина. Рәхимит. Менә, хөрмәтле дуслар, зур гына бер авылда, җәйнең рәхәт кичендә утырган күрше хатыннар, капка төбендә түгел, туган көн мәҗлисендә. Җыел ялгыз, җыел тол, җыелган бу төркемдә катнашмаган бу мәҗлистә ир затыннан беркемдә. Түгәрәк яшен тутырган Батырша Гадиләсе җырлашып утырыйк бер дип дәшкән үз даирәсен. Күңелсез булмасын дип чакырганнар Гаянны, мәгълүм булсын шул да Гаян. Шәп сыздыра Баянны, Алым жәлі түгел сиңала, гүлім жәлі түгел сиңа. Алым түгел, гүлім түгел, жаным жәлі түгел сиңа. Ялгызларның моң хәсрәте эшкә җыелган була. Шарабы да ішіп құйылған була, сыйланалар кунаклар, көләләр да жылыйлар, уртага салып моңзарны җырлыйлар да бийләр. Кара син Богаянны каян тапкан көйләрен, татарча гына түгел шигәнчегә, сиптерә гармон телләрен, Өстіріп бір жырлап бейгәштен күңел тулмас дейсізме? Ялгыз хатыннар башында уйлар булмас дейсізме? Гәпләшә торгач кызганнар сүз арты сүз куйырган, әллә вакыты бик җиткән, әллә Ходай боерган. Аша-ушы калып тора, калка җитди мәсьәлә. Тол хатыннарны ирсезлек борчый, ягъни мәсәлән, күрмәгәнен күрә инде, ялгыз хатын бичара. Кытылыр өчен бу җирдән табыйк диләр бер чара. Ошбу мәсьәләдә безгә консультация кирәк. Ялгыз калган хатыннарга компенсация кирәк. Шактый вакыт уздыргачтыр шул темага сөйләшеп, әллә диләр кагырып микән бер фиркәгә берләшеп. Катгый фикергә килгәннәр киңәшеп карты яше, оештырганнар ди булар, мәхәббәт партиясе. Тиз генә язып куйганнар программа уставын, хәзер краслык дигәннәр идарәнең составын. Иң зур стаж Гадиләдә ялгыз туру буенча, рәис булырга ул тиеш, хатын-кызлар уенча. Урын басар иткәннәрне читтән кайткан гамбәрне. Оннан яхшы белүче юк авылдагы хәлләрне. Ябалак әклимәсенә сәркәтип булса әйбәт, сүзгә оста, граммат зур, кесәсе тулы гайбәт. Тол хатынлык булмаса да әрәмтелмәш түрәсен терки булар исемлеккә. Сүз чыгара күрмәсен. Шуна чыгып идарәгә тыктылар кифаяны. Теле үткән, үзе шая. Әлеге дә баягы тотындылар киңәшергә. Ява торды тәкъдимнәр. Һәр берсенең сүзен җөпләп яза торды әклимә. Без телибез ялгызлыктан хатыннарны сакларга. Без телибез күмәкләшеп үзебезне якларга.
Яшы жеткен әрбір ирге хатын алу мәжбүри. Шундай закон болмағаға көпміміз ялғыз йөрі. Жамағат, имза жиып запрос берек бір депутат артынан, барлық ялғыз хатыннардан, қартыннан ве яшыннан текшірсінлер сессида мәхәббәтнің тұрышын кіртілсін күн тәртибіне ялғызатлар тұрмышы. Үзгәрішләр заманы иш, перестройка яшәсін, хатын қызлар иратларға өзі тәғдим ясасын. Шыл тұрда яңа закон тез күннен шығарсындар, бізні ирге шығарсындар, болмаса шыдасындар. Бізні яқлы тұрған закон керек, яғни мәселен далой дейлер ялғыз яшау, бәтті кетті вәссәләм. Силер сөздерінің шоты yok, әйтірге бір хоты yok, әйтірсіңлі bu ирлерінің ішінде бір уты yok. Әйтік міне шындай хәлге ахиретлер аптырый. Ни хаман иленмей ери біздің шофер ғаптырый, Ролін тұтып күн-түн, ауыл сайын шапмаса, 40-қа жетіп бір хатын тапмасы кәл тапмаса. Үйленірге көптен вақыт бояншы хафизға да, тынышырақ болыр бірәз хатын қызға да, үйлендіре қызлар башын күнде бір күйі білен. Хүкімге тартырға керек, гармонын үйі білен. Қара-қара миші қаясында шықмайды түні мұршасынан. Хақ болса, ұлы бар дейлер. Бір қала мұршасында. Әйтіге кияса бір жәнді айтам, милиция міні ю, сені сүйе, мені сүйе, біліп сүйе міні ю. Оқытышы саматта өрнәк болсын иратқа, үйлендірік өзін ең бірінші ширатта. Санап шықтылар әрбірсін, ұнаттылар шаманы, арғияқның илес-милес, Ильясы да қалмады. Тұрмышлар да аурайды, замана да тыңғысыз, болмаймын да бұлайғына, болмай бір митингісіз. Төзмәді үксіп жіберді шундан мұштым Фейрузе. Yolғыз келіш қортайылар, бігірек өзекні үзі. Ул да шулай үзгіленгеш, үксіді кифаяда Ай-ай күрші жанып, ұзағы мұрсаяға. Сіз бітәлі понимайш, ирден қайтқан хатындар, менім да бет понимайш, ирге шығар хақым бар. Аны сөзін печат басып растап қойды, әмин міне, закон юққа отырып қалдым міне. Аны сөзін қуатлады ялғыз тұрна Мәрияме, қызлар, баршылмағыз, біздің ұрамға да келер тыл хатынлар бәйрәмі, әлі дейлер солдық мекен қазірік жирәбәсін. Олай болмай. Сіз бігірек арттырып жіберәсіз деді қадейлі қаршы түшті. Бұл біг шыбаға білән, мен ашықса нешік тұрайым, Ильяс тұмана білән. Бұлар шылай ярсып дұшатқандар ішлерін, қышқыра баштағаш қына тәуге таң әтәшлері, бұл бізінің изгі күрәшінің жеттіге әм соңғысы. Иртеге өткірі біз деп мәхәббәт митингісі план қырып үйлеріне тарашқандар шылай. Үш бұл изгі ішімізде ярдәм етсін деп Құдай. Мұғжиса, шул түн хәммәсі дә бір төш көргенде, митинг ясап урамда имза жиып йөргәнде. Бүтін халық күләймеш, аңлап алғаш мәгънәсен. Қол қоймыша қашып кеткен ялғыз ирләр һәммәсе. Бunda қошапсан бола ма? Zeytun ayarulina, naz zeytun lekay. Ol xatır.
İrkem sine siyadiler, sevmiysengder yokturlar. İrkem sine siyadiler, sevmiysengder yokturlar. Işıraştırgalağandağınadırlar. Işıraştırgalağandağınadırlar. Deyip dağın kimisinem, ol siymezse, din görmezse, deyip dağın kimisinem. Anlatmandır indi deyler, anlatmağansındırlar. Anlatkandır indi deyler, anlatmağansındırlar. Görüştürgelegendägi nadirler. Görüştürgelegendägi nadirler. Onығına oylıydiler, oylamaysan göktürler. Onығına oylıydiler, oylamaysan göktürler. İske düşürgeleştirgelegендägi nadirler. İske düşürgeleştirgelegендägi nadirler. İske düşürgeleştirgelegендägi nadirler. İske düşürgeleştirgelegендägi nadirler.
Yeşereler urman kırlarım Yeşilligimni sağınıp yırılıp gilem Kuşa kuştavılım monarım Yeşilligimni sağınıp yırılıp gilem Kuşa kuştavılım monarım Yumuşak jiller bitim irgeliler Anda kurep tuyulmaz toğınarım Ayağına varmayayım aşığa Sizini sağınıp koydum dostlarım Aziz babamın da yerin sürgen At iğne salıp kulların Reşelerin madur tuğayların Nişek taşlap gideyim dostlarım Etkemizi kalman kırlarımına Nişek taşlap gideyim dostlarım Şunda kalaminim Ferdinand Salakov. Davlet rahmat Ferdinand. Bunun içinde şunday eybir var. Benim bunun içinde nerse ekeni bilmeseydim. Mene kadar getirip birdiler. Yazı. Şundan okup eytelem. Mene bik burungodan kelgen eybir. Bik burungodan kelgen. Ul elik taştan hayvan terisinden ağaç tuzundan yasalgan bulgan. Hatta onu mene taratı bergenler. Taratı bergenler. Onu koysa kopka tübündegine kaldırıp gitkenler. Uyluyuz. Bana bir sözlük söyleyeyindi. Onun başı kompüter. Kadir bugünkü günlerde ul eybirini kullanışlar siregeydi. Nu var hali. Çünkü ul mene kimnindir көңіліне şulay kirip kalgan imi? Ul ansız tura almay, ansız buldıra almay. Toştan, teriden, koyun tuzundan. Ul otta da yürgen. Karşını kıbılay vereyim takip edin. Ay ul otta da yürgen. Ul velosipedda da yürgen, ul samolyotda da uça. Yürü. Mende şulay dedim. Ul maşinada da yürü, bütün yerde, bütün nerse bilen de yürü. Sumka kıbılay vereyim. Ha? Mene sumkada da yürü. Özü sumka tügülmeni. Yok, sumkada yürü. Mene İskender yakın.
Сумкада йөрер ул. Таштан ясалып отурду. Но элегрәк таштан да булган. Асыл таштандыр инде. Юк инде таштан гына. Гади таштан гына, чөнки ул вакытларда бик булмаган бит инде. Аны кагаздан да булган, таштан да булган. Кружкадыр инде. Хайван тирисеннән дә, агач тузыннан да ясалган. Кружка. Юк. Стакан. Гел ашау ичү турында гына уйлап утырмагыз, җәмәгать. Көтүгөл бит инде. Пенсияны юкка бермиләр. Тырыс түгелме? Тырыс диләр. Шундый савыт бар, тырыс. Юк, бу савыт түгел. Ну бу савытка салына. Хәтта ул әйбернең үйе менә шу капка төбендә. Шүмеш кебек әйбер инде. Юк. Менә аның үйе менә шу капка төбендә. Әйттем әле. Үйі қопқа түбін. Менә үйе ана шула киләләр дә, шунда өенә калдыралар да китәләр. Капка төбендә генә. Аны өйгә кертеп торып, бик сирәк кертәләр. Бик важный булса кертәләр, аны аның өенә карап инде. Шул теге менә карыйлар да бу өйгә кирлекме, түгелме, булмаса да капка төбендә шалт, хоп, ха, китте. Хот мені. Пушты кагазе. Хот мені. Хот. Ой, Зөлфиякәй, елмай! Хат! Мені deyip oturan biter mi? Hot mı deyip? Hot mı? Ана үйе. А? Шабыйгалаш. Я кош. Ташкада ясала бит. Sandık minik. Я, Зөлфия, син менә әгәр утыр әле. Әгәр дә сандыкны аласыңмы, җәвитне аласыңмы дисәләр, кайсын алыр идең? Җәвит белән инде хәзер 34 ел яшим. Сандыгым юк. Җәвит барыбер игә кайта. Шулай дисеңме? Ярар. Рәхмәт, Сандык Зөлфиякәй, важный. 34 ел бергә. Ни шагу налево, направо, кругом и домой. Через Кабиджавит. Бер тактасында калыштыр. Зөлфиякәй, жаза, жыр, Зөлфия Шакировадан. Yıraklardan sağlıp geldim, yıraklardan sağlıp geldim. Halini oğlağız әлі. Әйдә дуслар біргәләшіп, жырлап алайық әлі. Әлдә минем дусларым бар, дуслар белән бергә гармун бар. Уйнат әле тагын берне, тагын берне күңелләрдә, һәр чак безнең яз. Уйнат әле тагын берне, тагын берне күңелләрдә, һәр чак безнең яз. Җыелганнар якын дуслар, зур рәхмәт инде сезгә. Шушы җырым бүләк булып, күңелдә калсын сездә. Әлдә минем дусларым бар, дуслар белән бергә гармун бар. Уйнат әле тагын берне, тагын берне күңелләрдә, һәр чак безнең яз. Sağlık bilen bәхет телим, сезгә якын дусларым. Авыр чакта сер бирмәгез, кадерле туганнарым. Әлдә минем дусларым бар, дуслар белән бергә гармун бар. Уйнат әле тагын берне, тагын берне күңелләрдә, һәр чак безнең яз. Әлдә минем дусларым бар, дуслар белән бергә гармун бар. Уйнат әле тагын берне, тагын берне күңелләрдә, һәр чак безнең яз.
birine tağın 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 birine köngüllerde her şakı bizning yoz elden minen dostlarım var dostlar bilan birga armon var oynatali tağın birine tağın 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 birine köngüllerde her şakı bizning yoz oynatali tağın birine tağın 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 birine köngüllerde her şakı bizning yoz köngüllerde her şakı bizning yoz Zülfiye Şakirova. Sarı sandığa balasını kullarımı daha sayratam. Sarı sandığa balasını kullarımı daha sayratam. Köreri közüge matur tügellellenige yaratam. Köreri közüge matur tügellellenige yaratam. Sandığa bulasın sarı külmegin kigeş sarı sandığa bulasın sarı külmegin kigeş kişilerden işim var özümün köngülüm sigeş kişilerden işim var özümün köngülüm sigeş Taru bir küp şeştime bir kühderim tarım var. Bu yıl taru bir küp şeştime bir kühderim tarım var. Kişilerden halim var olma kübük yarım var. Kişilerden halim var olma kübük yarım var. Jirjilege eşhedip Allah'ın aşar halimi yok. Jirjilege eşhedip Allah'ın aşar halimi yok. Düşman bizni siler deyip yarım taşlar halimi yok. Düşman bizni siler deyip yarım taşlar halimi yok. Oh! Rahmat Lena Bişarina. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, mana bugün şuşunday matur jır bilen Qapqatibin Kamit Javitni tamamlaymiz. Ayında kelgan mana şuşu zatlı, talantlı artistlarımızga zor rahmat aytasi kela. Isen sağ bolunuz, isen sağ işleriniz, ijadi yumushlar, gaile baxıtı, balalar, unuqlar baxıtı ko'rib, Xudoy mallaqayım, topqan mallaringizni rahatini ko'rib yashawlar nasip eylesin. Qapqatibina kelgan uchun sizga zo'r etib rahmat. Ayni hurmatli tamaşaçılar, bugun sizning bilan uchrashamiz. Kelasi uchrashuvlarga tiklim sağ bolunuz, xushsiz. Biz sizni yaratabız. Mana shu shlay diyasi kelar.